Oke teman-teman, alhamdulillah spotnya luar biasa. Ada beberapa hasil yang bisa kita bawa pulang lagi. Sikat, oke disikat. Oke, alhamdulillah disikat. Alhamdulillah lagi disikat lagi. Alhamdulillah oke, alhamdulillah. Alhamdulillah disikat. Bawa kawan, rame-rame dia bawa kawan. Satu. Teman-teman, wadah-wadah kemawi, hari ini saya akan mancing lagi dengan Microjig Sabiki, rapia warna hijau dan 3 rangkaian Sabikia. Oke, strike. Oke, alhamdulillah strike. Oh, alhamdulillah. Ada sambaran ya. Oh, di situ dia rupanya main. Yes. Ada sambaran, alhamdulillah. Alhamdulillah ada dia. Lumayan. Ada satu. Microjig Sabiki. Alhamdulillah amis. Terus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ dia rupanya main, guys. Oke, strike. Alhamdulillah. Disambar, langsung disambut. Ini ucapan selamat datang ini dan. Oke, sambaran. Alhamdulillah. Ada dia, guys. Oke. Alhamdulillah. Ada dua. Bawa kawan dia satu lagi, guys. Alhamdulillah bawa kawan dia. Alhamdulillah bawa kawan dia satu lagi. Bawa kawan ya. 2 biji. Mandi dia di situ. Yuk, tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ngumpul di situ tuh. Di situ dia ngumpul. Dia harus tarik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hajar lagi. Oke, dihajar lagi. Disikat lagi. Alhamdulillah disikat. Mandi dia rupanya di situ. Jadi sekedar informasi teman-teman, ini umpan yang kita gunakan Microjig Sabiki. Bawa kawan lagi kah dia? Bawa kawan lagi dia. Alhamdulillah ada 2 lagi bawa kawan dia. Rame-rame ya. Lagi mandi dia di situ. Alhamdulillah. Gagas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Oke disikat. Oke, alhamdulillah disikat. Alhamdulillah. Bawa kawan dia nih, ini rame nih kayaknya di. Lumayan kasar ini tarikannya. Bawa kawan kah lagi dia? Bawa kawan kayak ini. Alhamdulillah. Bawa kawan ada 3. Alhamdulillah ada 3. Tuh udah lepas 1. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, disikat lagi. Alhamdulillah disikat lagi. Betul lagi mandi dari situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disikat lagi. Bawa kawan lagi dia, rame dia bawa. 2 biji. Alhamdulillah 2 biji.
Bismillahirrahmanirrahim. Kuala je nak go ni. Ini mana nak? Pergi mandi dah guys di situ sana. Dia arus itu. Dia harus deras. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok lagu dua. Sikat. Sikat lagi, sikat. Sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dua. Okey. Alah, lekang. Alah, lekang. Lekang kah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah disikat. Alhamdulillah. Baik lama. Bawa kawan dia ni kayak ni rame-rame dia bawa kawan ni. Dia bawa kawan rame-rame dia bawa kawan. Satu. Alhamdulillah raya oh. Okey guys ya. Oh, tak ada di situ. Ish, ni agak becut noh. Masih umpan mikrojig sabiki teman-teman. Susah dia tolak ni kayaknya ni. Lekang tadi, lekang. Bismillah. Salam. Ke depan lagi. Okey, disikat. Alhamdulillah disikat lagi guys. Alhamdulillah disikat ya. Alhamdulillah ni bawa kawan lagi ni kayak ni dia. Bawa kawan? Oh, enggak sendiri dia. Sendiri. Kawannya ke mana ni? Terus lagi. Okey. Alhamdulillah. Alah lekang tu. Lekang pula tadi. Bedek kayaknya lekang tadi tu guys. Kayaknya bedek tadi lekang. Besar kayaknya tadi yang lekang. Bismillahirrahmanirrahim. Cok dua. Terus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey strike. Dah lekang. Tak go. Sampah dia kena. Bismillahirrahmanirrahim. Tok. Tuah. Sikat.
Sikat, sikat. Alah, lekang pula katnya. Berat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey disikat. Alhamdulillah disikat. Ha. Gatal. Ha. Gatal. Alhamdulillah gatal. Kan? Panjang. Ya. Gede dia guys, gede dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cok. Poh lah. Sikat guys. Hantar. Dulu ke? Ada dia di samping. Okey, straight. Yang lama go. Alah. Ini tu. Bismillah. Abis. Okey, straight. Banyak kengocut orang. Gatal. Asar ni guys. Kumat aku. Trong nhị coi nó. Làm gì quay gì mẹ nó. Dua sini lebih uji lah. Dua uji lah. Dah koi lah uji. Aku ya Allah, takut. Alhamdulillah. Micro jig sabiki ini 10 gram ya teman-teman. Ada 3 rangkaian sabiki. Micro handmade Maui, dan alhamdulillah ini ada beberapa ya hasilnya. Oke, terima kasih. Di spot ini luar biasa spotnya, ada beberapa ekor ikan yang bisa kita bawa pulang untuk buat asam gurung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.